Ni hikai gani man la geteng hagi jing hikai jing khamtam hagani ga voice message ke janga kadau banga hikai biang ye gani ga jing hikai ke dei but kat bangi dang jan shaga bakut kat bangi dang ya kaban shakri yo blay agani gi sngi ki bakat do ni tip ba ka bible kala kren shai ba hakiya ki bakat do kindan ka kanang ka por ka ba shitom on ga bible ke shiti ga ba Paul tho sho Timothy ga ba ar ga nang ga lai ke de khat ga ba ning kong ula de kren pa ba ki ya ki ba khat do ki ron ki por ga ba shitom ti ga jing pin shitom ka ba na kwa bangan kren man ta ga sngi kam da de ka ta ga jing pin shitom kristan ka ta ga jing sha be thong la ni ka ta ga jing sha mo ka ta ga jing sha pin shitom ka ban pniap la ni ka ban pin shitom ngam kren ni ka ta wat laga tagan kadon negeri India menta kadon ke jing pensitom benyi ki kristan herei kani ke jing pensitom ke bangga kuangan keren menta ke sngi kadai namar kat balang jan ki sngi jong ke jing kot no jong ki eke ka badu kala keren chai ba kanan ke jing syukor ka ba kraw agani ke pertai naga taga daw ngan keren ni ke jing ikai menta ke sngi ke bangga ai keteng kaya jong ke jing syukor Fi ngi emma kini ki por ki bagani ki jing syukor kala sedang. Ngam ong bakala day ka ya menta tang bakala day ka por ka baki mensim baman kila sedang ban pen pau ila di. Kila sedang ya ka ban pen ya kita ki deki sain deki rukom tray ki jong setan agani ki perthai. Hagaba ka rukom long jong ka jing pelong agani ki perthai menta kala apoy siya kita ka min sarung imat siya kita ka ya jong ka jing syukor. Wat lada kampat day ka bangila rung menta siya kita ka jing dap jong kita ka ya jong ka jing syukor. Harengila don haga ta ka jaka ka baga minsim baman kala sedangi ka bantray don bora gini gisni. Tinamar bangi tip lupa na ka Bible ba kisngi ki bakhatdo kins degi sngi jong ka jing syukor. Kadai ka kamram jongi kum kinong keren kinong ikai. Banyai keren ka ketin ka jong play banya dai ka brio. Baginom poy siya ka jing syukor, siya ka jing sya syukor. Tingan ya kham jingai gani ka jing ikai ngan ya lama pi suki jai. Nganget ba ngan keren na kita rukom kat ka bangala ban kin mau. Bat ni pet ya kani ka jing syukor. Nang ba pin sngot ho ya kani ka minsim jo ka jing syukor. Mo ka spirit of deception. Ka minsim jo ka jing syukor kani ka ba syirkai ka ta. Bat nga kwa ngan ong ipi ngani ka por wat lada nga ong ka ba syirkai ndray kanam la lada pi sngot ho ya ka jing shisha jo ka ketin ka jong play. Ngan si ong pa ngani ka por ba kadan kami pi ma pin snap iki ba kum gini ki jing kai. Namari yo pim tip ba yo pi sha syukor. Ngan pin ifi na ka Bible ya kani ka jing keren ka badana ka ketin ka jong play. Fi ila da pi puli how Matthias agalanong ka ba arpo sao. Nganong da puli lot ya kani kadai ka bangila ya puli bon siyani ka jing ong jong Jesus Christ. Taray ngan sedang nang taman na gasni ya kani ka jing ikan jong. Ngan puli na Matthias kalanong ka ba arpo sao nang kadakot ka ba lai ter. Kasi nganong puli bon ngan puli tang arto ligid khat. Bau Jisu ang kumne. Sengap kabalo ka ang tiya bau dang siyang alor ulum ki olive. Isenran sa ukilawan ng ujajar kiri ang. Yato angi lano bagini ki eki rukin lang. Bat kabakumno ka dak ka jingwan jame. Bat kabakumno ka dak ka jingwan jame. Bat kabawai no ani ka pertay. Pi nda haba ki kaliya gani jar kamot ba kilet betang para maki baru Jisu. U Jisu yato baruang aki. To sumar. Bau noru un syukar yapi. Pi ke jubab ka bau Jisu ujubab igisenran. Ka ba ningkong tam ka bau Jisu ujubab kadai. Sumar bapidom sya
syukur. Kata ka jingi kai ka banga kwa ngan pin ke mau ya baro. Ba vinum klet ya gani ga warning ka bau jisu ai ka jing mahal. Ka bau ai nakani ka ktin ka jong play shiki sanran ki ba ula shani. Namar haba ong jajar kamot aga ba ki don tan paramaki. Uyat kho ya ki secrets bar. Iki ta ki bari bar. Tapi slot kho nakani ka jing ong jong jisu bahaba kikli ya kata gi sngi gi bakhat do bare kata jing wai no perthei ujisu ujubab shua dakaba uda batai shai baka baningkong e kaban trei shua ga jingwan gi jang ugalei kaban sim syukur namar wang ne to sumar bau nuru ulam syukur fi naba bon gi ne wana ga kuteng gi jonga gi ne o mga kris bat kin syukur yeshibo Pigini gi jing syukur lada keren bet mendai baga sedang nang ni telah sedang nadu Genesis lesi gumba sawajar senem syuai usai tanu la syukari ga perthei ula syukari ga im ula syukari wada baru usai tanu chok iki daka baula ban syukari iki Today na kita kadaw about Jisu kuran ba hakisngi ba khatdo. Pinapuli na tayo na Lucas uang kalang ko magisngi kijong unowa. Kalang ko magisngi jong ulat kamot kan repeat biang gani kanwan ka jing syukor ka basyukay. Tinga kwa bangan pin-ifi ba upol rut ho gani. Gini pet na gabado kambon na gani sngi. Hakasiti ka ba ar kikorin Kalanang ka ba khatway na dapin puli na doon khat ka ba tongan puli fi na doon khat ka ba naman nga snos kun siya pang jongpi daga jing snos kun beriu blay naman nga lapin yung tek tiyan ni piya way beriu bangan yung ITP kum gasat dibat hau kuris singap uong kum ni Henry nga syap tiyan iyo bakumno kumnuru Kumbau tau sen ula syukari ga im daga butsian baman jang u. Bakumta an pun put plat igi jingmut jang pi naga taga basis tap mensim. Bat ka taga jing smur ka bahau kuris. Nama lada shisha tau bawana pi uyalap yo weipat u jisu. Ya ubangingim sim la yalap lani lada pi priang yo weipat u mensim. Ya ubapim sim la priang lani ga weipat ka gospel. Ya ga bapim sim la priang pilih bahaban yang syayu. Fikatakan ni ka ba u Apostle Paul u hikay. Siyapang kani ka jing syukar. Uang hadin bang alay alam ipi si ka jing pinang. Nakwa mga hikay ipi mga pandialam ipi kum kasat dibat kamat jong blay. Henry uang asyap tiyang. Bayo kumno utaw bsen. Kamat nadu ka Paul jong Genesis. O taub sen ubala syukari ke im daga but sian bamanjo bakumtaan pen put plak ega jingmot jong pina ga bashir tap mensiam baga daga jing smor ka bahu kures fi iwat wa support wa da yo I baga ni ka dai ka banadu basda ka bahu setan usyukari ke brio ulala yo adam ke im Uyale aga Paul ga jong ki kon Israel. But hadu mataga sngi nitip ba kani ga jat mensim paman. Katre kam kata haka perthai. Gas ngau tenat ye gani ga jing tho ga bau ong kum lewa. Supol ngan puli biang gal nang ba khatway. Ar ka nang ba khatway na ga khat ga basa. Na kwa ga hikai ga ong kum ne. Lada shisha utaw ba wana pi. Yalap yo weipat u Jisu. Yo bangim sim la yalap. Ngakwa ba pidashay kaktin. Kidan sibon ki priu ki ba pensriye meradi. Kum ki angel jaga jingshay ang gabal. Barfi puli na ini nga Bible.
Apostol Paul ang ladapi priang yo wei palu Jisu yo bangingim chimela. Napi perkat ya kata pisngot ho banadu ni kepor. Katong Apostol Paul kila dan Gabriel kiba wan hikai yo wei palu Jisu. Pet bahaga ni kejing hikai kedai ke badat kam kata. Ni priang yo Jisu ubakum no haga jing MC. Teng dan Gabriel ke bam sngot ho ya kata. Ngan syang kam selamang ni kata. Ni priang yo Jisu ubakum no. Namar Apostol Paul wang ni wang lada sisham tau bawana pi bialap yo wei pat u Jisu yo bangingim similap. Fi u u tau wei pat u Jisu atau dan lagi wei pat kidan ki bapenseriam mena di kumu Jisu. Ki bagi breu ki besar syukur ang ta ki nget yo tabo de Jisu. Harai deu ni Jisu uba yap aga dinfna uba mi pat naga jingta pat uban sawan bang jing naga pertai uban sinshar sigi babam jukut. Deu ni Jisu bakiala. Bagi breu ki priang. Lese pilapin kali yau uno pat utau Jisu uba kibriu kipriang. Ngan pen i fi kendiat agan ni pot. Fi ila na pin puli nani naga gospel ke jong Yohanes. Naga gospel ke jong Yohanes kalanang ka basau. Habau Jisu uya keren bat betul ganang Samaria. Fi uang kumne uang ngan puli kendiat uang. Sengapa lanang ka basau. Uang ka dekat ka baarfu sao. Tangan puli dekat baarfu lai uang. Henry ka por ka ja kalau menta kenya bagi nau mani blai ka bisisha. Kenya mani ukupa ka mensi mani bisisha na ba ukupa wat ka hukum kita ba mani. U blai ulang umensi. Tika dei ka mani uban mani ka mensi mani ka bisisha. Fi ngakren yo Jisu de blai. Wan sini ka pertai ukup ka jinglang brio. Udeu blai, udeu konjong blai. But deu Jisu ubakran siya pang ublay yang ni ganang Samaria bang. Ublay ulang umensim. Naman kata kita kiba mani yu kin mani haga mensim mereka bersisha. Hi lada ublay ulang umensim. U Jisu ulang mensim. Teng kidan kibriyo kibawanra yu Jisu hagarukom jong kejinglang pertai. But kibriu kipriang ya wei pat u Jisu ubam deu ni u Jisu bayap baru bamipa. Lesingan sipen syai bet direct ya. Lada pingat ya u Jisu hagadur kedar. Lada pibu ikidur ya kidur kidar ki kalenda kidur ki stasiun ki utung deu Jisu. Uba draw daun khar bu shandur bu supenundur banle business. Umde itu Jisu bu bishna daga durmau. Umde itu wala yalam bakla. Teng ki kanaret ki kili yangi na bagi let kelang bagi yo I kumto ki ong ete hadu bangim not syu ban batai ki banong utai de Jisu. Namar ngin yalam bakla ki kanaret bagi perkat bu Jisu long kumtu mau udur mau. Ken mau kadur jauh Jisu kamdai kumto. What? Syak syukur. Belayu Apostol Paul seorang ketua kelenang ko bakat way mana. Bayu don na pleng jong fi kibawan ya lap yo way palu Jisu. Tapi pediang yo way palu Jisu mdai yo ni Jisu. Ubangang amat hagalenti sa Damascus. Baong ko sol balay mapensyidang benya. Memla kan kenjat persyai gidin tentu. Apostol Paul de syam malu Jisu. Sgot ho ega taga jing shisha jau Jesus Christ. Bayau Jisu pimla pin draw daga dur. Yo Jisu pimla pin dur da kumoy pat. Yo Jisu pila pin sgot ho daga bakin jaman siyem. Namar kita kiba mani u kin mani hagaman siyem arga shisha. Pin sgot ho day tang daga bakin jaman siyem day tang daga jing. Pimla yo Jisu. Nabi persyang draw dur yo Jisu. Pindura-dura ka nung rukam.
Nada pi persang drodur yo jisu nan ipi yo gadur jong jisu. Gadur jong jisu ngan puli pi na kitab jingpen pau. Kalau nang ka baningkong kabala tho sha yo gadur jong. Kabau ongum ni aga de khot kaba khat lai. Kitab jingpen pau no baningkong khot ba khat lai wong. Bara pedeng kita ginyau giding peniang syarak yo wai ubakum kono bri umat ujisu. Uba kup daga jan kup daga kijat bat uba panpo ke jing panpo ke siara ke jimbun ka kli jong u bat usnyu jong u kali komunyo lang berat balik kat ke yor ke ki kamat jong u kum thli ding ki kijat jong u kum gernong go bapernai kuma bala thang ye ki la lawar ding ka ktien jong u kum ke jing sawa shibun ki udana ka ktiga man jong nyau ki klor ban ga sinto jong mi no white lam ba aliang baserti ga banap baga khamat jong u galang kuma ka baga sngi ting shan ha ka bor jong ka ban abang alayo iu gala klan sebab ki kijat jong u kum ba yap ula bu ina ka ktiga man jong nga uda ong to wat chetting fi ka ka bang kwa gan ong i pia ga ni ga bor dan ki priu ki bayo jingi kai bau jisu ulang dur kum to nang ta dengi thaudur bat ni pen slo thu i ki priu bat ki priu ki priang yo tau jisu kata ken ke de ga jing shuka yo jisu wat priang da ga ba biyo i ga dur oi priang da ga bi mut bau le kum to ka to ga de ga jing sha shuka yo jisu pin slo tho dei ha ga min sim lada pimat ia ke jingpenim ko beshisha lang bau Jesus Christ. But hadin bau Jisu wan shong ka dok nuot jong fi. Peace no thu shai yo Jisu ulang kumna. Ude ba im ba kran ude tu besdia na po mau. Ana ude ba im ba kran. Uba haga ba men aga ba kenja men sim. Ni slo thu yo Jisu bude blai. Dengan duai me dengan sengi wat la dengan hapan shong slam dengan pim sengoy nama rupo la butho ada siti ke ba ar ko la khat wei da ga khat ke sa o nama la na fila utaw bawan api wi lap yo wei pat u jisu yo bangi ngim sim la da kni ba ga ni sengi ba yo da wei pat u jisu da per khat ba dan gi bri ba per khat yo jisu bet kum to u shale ben nan ta da pralu ke khamat nang ta ma ga to ku snyo jo la ka separate lot nang ta la pen mong lot igamet men iu jisu tang kum to hare pet ngala puli fi mena tu kitab chin pa kal nang ben ko habo yo anis u iu jisu ba shisha u kullan sba kamadan kumu ba yap namar u jisu kraw palat ha ga bor jo kaba mna daga jingmut brio mna daga bor brio ban yang khamat jo ukraw palan u jisu u bala mipat u bala kup daga buram ukraw bo pimla pin batay la ni pin shandur la ni pin shnadur yo naga taga daang ma sakrani ni ga jing shukar kidan shibon ge u ongang ne la da shishaw ta bo wan pi u yalap yo we palu jisu yo bo ngim shimla yalap kaba ar wang lani la da pi priang yo we pat u minsim ya u bo pim shimla priang kaniru ko de jing shukar fitip dan kibriu kiba rung shagata ga bakin jamin se kim slot kho satya ya kaban bini per yo min sim kho jong play naka min sim baman ga jong satan bat naka min sim brio ko fitip bodan u min sim brio human spirit, evil spirit, but a Holy Spirit. Karen gum tara in English, pikam shy. Umin sim brio, umin sim ksoy, but umin sim akhoy jom blay. Balay Paulus ang ne nga shekting bayo dan basyukare pi. Bayo pipriang ya way pat umin sim. Ma, yo pipriang ya way pat umin sim. Yo bo pim sim na priang. Ya ubanging ya uba pim sim na priang. Fi kata deka ka banga ko ngana fi ka bamut baki brio wa ko to por na do to por kila ban priang yo min sim ubam dei
Ngan seperti figu manuksa gani ko. Bavindup snoto. Daga bashai. Lada him snoto. Yadane ka bang hikai. Bahagane ka percaya kidan lajat ki mensi. Ngan seperti figu manuksa. Ubanikong de mensi mo ko jong play. Uba ade mensi so it berbalai. Ude mensi priu. Kini ki betray gini sini. Fi teng kadan ke kabakenja kabaikum ba kabakenja mensi. Handrai kadai penman kemensi syukur. Fi pinapet yaka jing im jogi apostol. Kidan ka jing snot khu ini. Ngara sudah pen iya gani yaka kam apostol ko nang bakhan rio bi pulen do khat bakhan rio ter. Pio iya to po Filipi ba u Paul ba Silas kilet penyalap itu ko brio ko syok soy. Ka bagi mensim paman kidan po jangka. Ka ong yo Paul ba Silas. Kami gini ki syakri jang ko kretam ki bapen bana fi igalanti jang jing penem. Fi pinapet haba ka kren ki kitian ki bagi kren kidai. Handai kata ka kitian ka bagi kren wala da ka iku magadai. U Paul usnal tho bakata ka kitian ka khlamuan na mensim ko. Ka khlamuan na mensim brio. Kawan na mensim ksoi na mensim paman. Fi lada kren yaki we pergi brio. Lat no yo Paul ba Silas. Lesi la digi we pergi syakri ki jong play ki khamre. Lada kani ka kentai ka basong ksoi ka balai bertong. Ka kren ni gitu ki kitian syakri ki we pergi brio. Daka basukin priang kila bani phadu wairu. Nama balai ka kren ni ka kitian ka badai. Hanai upal ba Silas kisnot ho igani ka brio. Bakadana po kajing priat ke jong ka mensim balan. Ki krem tre priang ki be pan mani utung mensim ksoi na kajing injok kabat naumi. Katu ka kentai kamla syuk bani tulpa. Lani bani thu iki egi brio. Fi hamta pinsa snot ho igajing shisha. Bakating syashukor barabor kadai lada pimbiang kani kajing ikai ke badai. Dan mensim brio. Kidan ki brio ki bale kumba ki yo mensim bkhot ndre kadai ke mensim brio. Ngala syakri yo play Islam. Ngatip bagidan ki brio ki bisyo ye ke mensim brio ki bisyo ida ke borjo lajong kadai de surjo ke mensim brio bada ke mensim brio ki le kam dai na ke mensim mensim bkhot kam dai ru na ke mensim baman kadai na ke mensim brio bad kadai ke mensim brio kadai ke besneo do kata ba pimla ban itu ya ke badai no play badai no brio the day na kata da khamboni ke barung menta ke batray ki brio kadai ke mensim brio ngala ji kendo sibon ada kan itu fiong ne nga tip sibon ngalek dua yu we brio ba ong bo yo mensim baman yo so kurtat bro si si pakhot nga ba ne dua yu nga runga kata ke ye ne dua nga pet yu tau brio la kier pelun ni udik brio la bo di sing la bo di kita khoi la bo sensar la bo lu ki ding tlai la bo lu ka jat ban pet kita so no bala bala pakhot nga ngale ngale rung hanta ngas ngap aga mensim janga ngamios ngau bandan mensim baban ngamios ngau bandan kita kejigyo soy kapelingo ya na khat we kong sabar no uni pri uyo so chisha yo ang tipen bro shmet ngai pluma wala re shanga de tu na ngamios ngau na marna le tuai bri bandan ka mensim baban kadang kejile apa mensim Andai haga ta kisi gamna ni ya ngas not ho bo no brio udah na pa ka mensim brio kwa lei kwa attention ngam ong ki brio kwa bro ki de peju haga ba khat do ngala men met ni yang sa ron ba peju na ai ka ktin ka be ngau yang jo yo pi yo shisha de mensim so pin position pitip ngono me thu lot e ka haga ba khat do ngayo i bau brio ubayo e ka mensim brio le bele tapi i agini ki singidan shibon ba kum kita kiba pinda pet wat hagi jingi sen iku magade no mensim jomble ni kam dai kede na mensim brio
Tengah kuat bangan penifi bawa supaya Ukraina ke jing syukur Ukraina ubsen uba syukur ke im wang lada dan menurut banyak lap ipi dah way palu jis yo bagim cimai lap tapi priang yo way palu mensemi uba film sebe priang kabang asnota na syukur wang lani ya ka way pat ke gospel ya ka ba film sebe priang pilih abahama dia sya yo ya ka way pat ke gospel ngan seperti ini cerita. Pet yo pi priang ye ka way pat ke gospel. Pi kwa ban tip ngan peni fi ke e ka bo Paul thwa ne ye ka way pat ke gospel. Ngan ong pa haba pi snap ye ka ktien ko jong play. Snap ye ka jing thwa na ba. Pet ngan puli ne ki gal tia ko nang ka ban kong ka khat ka ban rio. Ong kom ne ngas ngol ngo ba pi la kin ria no shen kata kata nau tau ba khat ye pi haka jing ai e kris chaka way pat ke gospel. Nadu ko por jong of supol ula don ga ding jing shai le. Kani ga men sim paman ka le. Ban hikai ki briu, bat baki briu ki priang ya ka way pat ke gospel. Mdei setia ya ke gospel ga bo jisu ai. Udah ong ni wong ngas ngau ngo. Mabila kini ano shen kata no tau bala khat ipi ga jing ai e kris shaka way pat ke gospel ka bomlong ka way pat ke gospel rei tang badan ga pil kuslai ipi bat ki bakwa ban pin kelas neo ya ke gospel ke jong kris fi ikini ka way pat ke gospel ka bom de ke gospel jong kris lada pin puliang ni o absu polang ni Ukraine shafang ke gospel jong jing ai e ke jong play fi ke gospel kadai ka ba absu pol wan ra shangi kadai ke gospel ka khobor ba jong jing ai e ke jong play lada fi yo da ka way pat ke gospel but people diam ni kata kam dai da ka way pat gospel udah ong ni mdan da gawai par ke gospel like na ke gospel ke jong Jesus Christ. Hari nomor don ki bapen kelas ni mereka. Ki wanya lap ye gawai par ke gospel. Fitu komod ayu ni ki lap ye ki jingle jong ke hukum. Wan ra biang ye ki jingle ke hukum. Pen ko ngo ye ki priu bala kimle ye ki hukum. Kimpat yo jing penim. Ya ka bangitip syai wat Moses bat ki khon Israel ki klemla ko ngulut ya ga hukum balada ka hukum ga biang uji su unumuan fi day hanta nga kwa nga nang fi wa supol u ya kendu jing e bat ki bri wang de Galatia Korin bagi dan ki bri wan ra e ga we per ga gospel ki bahi kai biang man ot share ki bahi kai biang itu ki jingle jang ga hukum but kita bukan riak no naga jing ai ai kita Jesus Christ. Aduh entah wat kita ong ba ngila day kita kibala nget lut ya ke gospel. Henry ngidang pediang ya ke wepat ke gospel. Ni krepat yo ini ke gospel ke belong ke gospel dengan jing ai. Pudi zit dengan ledang ke balai. Wa absu Paul wong kumni Galatia no malai de khabni ko on agi Galatia gi bobi u ei u bala penta me yepi haba persha gi khamat jo pila pen ishina yo Jesus Christ bala sana fna yo tangani ken ga kwa ba tip na fi pila pediang yo min sim da ga jingle ga hukum ne da ga jing pen sno ga jing fi ida da fi pulelot yo ga jing tho jo absu Paul hakani ga shiti shiki Galatia wa absu Paul kwa ba nikai bau jisu ula ai hau ya ke gospel ke bakerpang shangi gijat berkata dai ke gospel joga jai tagadaw le puli ke shiti ke baar ki koringol no ga bandrio na ga khat ke bandiko wa ni te kom ki parabe ya trelam ba u ni kerpa ipi
Bapinom priang le no e ya ga jing ai e play. Magina ki bring bo priang le no e ya ga jing ai. Iba yang biang ga jing le jo ko. Na ga ta ga dao wan ra ni ga jing ka ga de ga pet ba ga jing shukar ka wan na ta de. Yo pi priang ya wei pa lu jisu. Yo pi priang ya wei pa lu men se mo bom de no men se mo ko. Ba yo pi priang ya wei pa lu gospel. Ka bom de kat kun ga gospel ga jong Jesus Christ. Sa pele jing mo ba ai ga de ga mga hikai. The pet ka day ni em na team ka job le. What shuksan na gijing le. Na ko apin pet na ka dan shisha le. Tingin sanang ya ipiteng ni. Par nga ka man ra gijing sha. Try nga ay go ibe play na ka benta ka ni gijing ikai. Kan man ra ki briu siya gijing sha. Bakin la ban roy, bakin la baniyan siya kamat ban siya kri le. Na mabalawan siya ni pertay baniya pala dit na mala ay ngi gijing ay. Na mangim ksan na hukum le ta na gijing ay. Pada gijing ay. Try get a try men pin shiny gibriu nga be igini nga min sim jing dum ga batak mat lai gibriu. Bakin la man priang ya ga jing ai ga cha. Try ngi ai lot shebe ga burap ka ten ga jong jisu. Amen. Amen. Oblen ga khu fi.